أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Innal hamdalillah alladzi khalaqa adama biyadihi min tin thumma sawwa wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alahum as-sam'a wal absara wal af'ida fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basharin min qablika khulda afa in mitta fahumul khalidun. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa qala aidan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila